The bomb. Ya, ini birthday partinya si Kocik belum kelar-kelar ya, masih to be continue. Ini Oma cake. Tuh. Dan ini Mama ada baking cupcake. Cuma lucunya begini nih, coklatnya jadi seperti ini. Kita ada stiker dari supermarket. Kocik. Kenapa mau cupcake? Coba. Kocik cupcakes. Mau nggak? Iya. Cupcakes tuh. So müssen wir dort wenn es dann ein bisschen später Und der Enak. Kuchen, der richtige. Enak nggak? Hai guys, welcome back to our channel. Birthday party Kocik belum kelar-kelar. Masih to be continue, ini semingguan ini. Sini kasih lihat Mama, sini. Mana hadiahnya Tati? Wih. Coba Mama lihat. Mama lihat. Luigi ya? Yoshi. Das ist Mario einfach Kart Mario Kart Yoshi. Hot Wheels. Hey, los, wieder Hot Wheels. Jadi dia main Hot Wheels tuh di TV. Wow. Jadi dia ada 3 kalau nggak salah yang seri Mario Kart gini. Ulang tahun lagi. Nochmal Geburtstag. Dreimal Geburtstag. Ja, gestern Abend mit Reisturm. Oma. Ja, voll Teller. Eine Hand. Ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Louis Gambas. Happy birthday to you. Super. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Louis Gemas. Zum Geburtstag viel Glück. Tiup lilinnya. Make a wish, make a wish. Wunsch. Augen zu. Hat er schon gewünscht? Iya, udah. Udah make a wish, ya. Tiup, 1, 2, 3. Bravo! Wo gehst du hin? Ja, wünschen heißt nicht, dass das Überraschung nochmal gibst. Was denn? Hast du schon Geschenk ausgepackt? Nochmal gelegt. Wih, ini punya Kocik. Enak ya? Ich bin immer so runtergefallen durch das Schleim. So. Tuh, Oreo. Ja, nimm das Oreo. Komm her. kriegst du eins. Ich hole mir. Das davon da rein. Dann nimm das vom Papa. Lass es euch schmecken. Enak, enak. Sehr sandig. Sandig. Trink mal, guck ich nicht. Schokolade, weil der Schokolade ist so Schokolade. gern. Der Schokolade, gell? Good. Schokolade gemacht. Weißt du? Coklat good.
Louis Masaka Ya. Chocolade. Coklat. Chocolade. Tuh, lagi buka hadiah dari Tati. Bisa apa gross? Aha. Cool gue. Gede banget ininya. Tukang gigit. Ham nam 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 nam. It's me, Mario. Winnie. Yes. What is? Yoshinya mana? Where's Yoshi? Gebissen. Aso. Yoshi ke. Yoshinya digigit. Kaputt. Kaput. Wow. Nochmal? Da musst du klicken, dass du nicht fliegst. Ach so. Weil das kannst du sperren. Wih, digigit. Ayo. Halo, Pak. Opa. Louis, alles Gute zum Geburtstag. Bilang apa? Aduh, bukan Geburtstag. Danke. Ja, wie alt bist du? 5 Ya. Jahre als 5. Bis Dann später. tschüss. Cus. Tschüss. Kocik, ini pegang opung. Hallo. Happy Halo, Pung. birthday to you. Happy birthday, lieber Louis Gemas. Happy birthday to you. Lihat dong opungnya, lihat opungnya. Mana Pung? Bilang makasih, Pung. Kocik. Makasih, Opung. Makasih, Opung. Makasih, Opung. Opung gemas. Hihi. Iya ya, Opung gemas Louis ya? Gaganya cucu Opung itu, Bang. Gaganya. Iya dong bilang. Opung gemas. Opung gemas. Makasih ya, Pung. Kami. Waduh, makasih, Opung. Panjang umur. Amin. Iya, bilang. Iya, Pung, bilang. Ya, Baung. Iya, Pung. Teman-temannya jauh-jauh penyakit ya. Iya. Dadah, bilang Opung dadah. Dah. Kocik. Dadah, Pung. Bye-bye. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Louis Gemas. Gitu ya? Iya. Happy birthday To you. Weh, sarangnya. Kamu kemana kamu? Ya, kabur dia. Sini dong. Minta mami tua kuenya untuk Opung. Sini, sini. Apa di Opung kuenya? Sini, gimana kuenya ya? Nah. Jangan gitu pegangnya begini. Hannya minggir. Kayak mana? Nah, ini loh. Tunggu. Nah, harus gini. Tuh. Opung kasih Opung. Loh, itu kelihatannya mukamu. Ini Opung ya? Opung kasih Opung. Tuh, kasih Opung. Dikasih rambutnya aja. Iya. Dikasih rambutnya. Opung. Makasih, Louis gemas. Makasih, Louis gemas. Nah, biar aja diatur, biarin. Atur aja, nah hari ini kamu rajanya, nah. Biarin. Hari ini dia rajanya. Hah? Iya, biar aja diatur. Ya main lah, main. Bagus banget. Bilang apa? Dadah, Pung. Makasih, Opung. Jarak aja dia lagi asik mainan itu, nak. Senang-senang. Oke, dadah, Pung. Senang, dadah buru. Dan ini Mama lanjut masak
Karena kita semua lapar ya, dan ini mau makan malam. Kebetulan masih ada sisa adonan sempol di tumpengnya si Kocik kemarin. Dan juga masih ada sisa udang tempura gitu sama adonannya. Ini lagi dalam proses memasak. Plus ini sisa perintilan tumpeng, Mama tutup dengan alu foil karena Mama hangatinnya di oven biar dia nggak kering ya. Sepertinya Inang sama Eda lapar, makanya Mama langsung cekatan buat masak. Selamat makan. Itadakimasu. Tuh. Yum. Und wie schmeckt? Und Hühnerspieß? Gut, gell? Sempol, heißt das Sempol. Das ist Garnelen mit Tempura. Glas noch dazu. Warte, ich hol an. Oder nimm das gleich. 20 Minuten. Mama, ist das alles indonesisch? Yep. Nih. Indonesisch ist Rezept gewesen. Okay. Rice mit Kokosmilch. Das ist alles indonesisch. Ich habe sehr viel indonesisch gemacht. Niki, jetzt machst du das mit einer Raschentopf mischen. Oh, da ist jetzt Zitrone drin. Achso. Mahlzeit. Bon appetit. Ah, da hinten ist der Wissen. Mama makannya nanti aja. Hast du gerade noch Saft oder Wasser, den du sagst? Gut, dass du Ini Geburtstag hast. Oma pakai sambal ABC. Tati mit Stäbchen. Tati pakai sumpit dong. Gaya banget. Tanti lernt. Si Tati belajar tuh udah bisa rice soga. Super. Yamo. Ini ulang tahunnya nggak kelar-kelar nih si Kocik ya. Menta Portion. Gestern auch, Wahnsinn. Alles aufgegessen, brav. Kalau Mama makannya pakai tangan kan. Mereka makannya beda pakai stäbchen. Iya. Die Formel für Japan. Kaimis. Enak Zoe. Enak banget ya. Enak sayang. The bomb. Ya biasanya sih orang makan, kalau orang sini makan malam tuh jam 6 lah. Tapi Mama kan tadi nggak masaknya ngebut. Semua pada lapar. Aber so scharf ist die Soße nicht. Belsa mit Eier. Die doch Aso, sambal ABC-nya nggak pedas. Ist nicht scharf. nicht so. Ja. Ich hab Jolle gespielt. Oma bilang nggak pedas sambal ABC-nya. Tuh, Inang nambah. Weil man sagt, das war so die Nase. Boah, alles. Ich muss so nur. Immer so. Gibt's ein Foto, wo ja Gulasch ausschmecken? Gut. Mit beiden. Was ist Giliran Mama yang makan. Soju. Soju. Tapi ngirim. Bei alle Filmen siehst du, das ist ja ein Hauptdings. Sini nih sayang. Ja, näher. Urap-urap. Mantep nih. Kan bustek, kan steaknya. Bitte schön. Was? Genick die werden wir mit. Prost.
Da bitte. Itadakimasu. Itadakimasu. Rendang. Schmeckt ähnlich wie der Anis. Ja, also wenn süßlich auch teilweise so im Nachdenken, das ist nicht. Kocek. Kocek. Roberto, ich liebe Pfefferminze. Die Mm. sind so Nasi. Okay, komm aus Korea. Außer die eine. Inang minum soju. Lisa. Also, Kurz. es war immer früher. Udah ini Inang mau pulang. Kita habis nonton film. Terus makan. Mein Baby. Nih, sayang, kasih mama. Tschüss, danke. Bussi. Oh, cium, cium. Danke, bye, bye. Tschüss, Mama. Akasha. Es schneit. Snowing. Sepi lagi. Kacik. Udah malam waktunya bobo. Dan ternyata lockdown diperpanjang lagi, geng, sampai Februari. Kidos. Udah gosok gigi. Oh ya, mereka udah di kamar mandi tuh. Ayo sini. Thank you for watching. Bye. Bye bye. Mamanya juga udah capek banget. Jadi ini udah party terakhir ya. Nggak ada lagi party susulan si Kocik. 3 kali ngerayain, Bo. Bye. Sarimi. Sakami. Sarimi. Sahami.